ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Jingtwa Lapbah lapsan aduk Sngi ulai kalai potrik Juliu arajar posau. Haduk shitrik unaitung arajar posau. Kelawanra ya Jingtwa Khyndew Kylleng district jangka jela Meghalaya. Kad haduk belapeni ya ke khubor ke bati CTV kleyo lum ya khubor ke day bat Jingtwa tua Khyndew haki arjaka kata hagishnong ti sau ke surok nong stone Shillong highway hak bawat ki kali heru ke blashu banyai lingba negani ke surok. Kinong tre juga terak PWD road tang syuk jingtip holokani klarat ka kali po Shillong ban khat ya ke Khyndew ke belah pa pedeng surok kena weng ya ke jingtheng kali ne ka dago Jingtwa jang ke Khyndew. Sekui pat ke Jingtwa Khyndew kelaja ha ke surok lau bertun rengi kse ke bahap papok Mouth Russian Community and Rural Development Block Eastern West Khasi Hills District. Kaken hun jangki officer ke blok lalit ban penlong ya ke Jingtwa kit ke babanya. Hari lum garu ke Khyndew kelatua ha ke benta jang ke surok ringre ganrak citok tak ha ke baga kenhun State Disaster Response Force lalit ban penkhoi ya ke Khyndew kena man pelat ji kali ke belangat ne ke jingtheng kali ha pedeng surok. Hagishnong agongre ke Jingtwa jang Khyndew kala kniat jubo de ke we ke kali shakhap surok bad hagani ke jingja kam shimla dan kenu ke jingja besngausi. Haga kentot daran ke badan hajan ke shnong citok tang tura ke we ke yeng kala syapen julor ne ke Jingtwa jang Khyndew.